Bok larang awak aja dipaksa. Ngeperuh. Andalas. Andin motor. Andin motor dari mana ini Andin motor? Dari Pengadegan. Mantap. Arang Soho. Jos. Rasa getun duwe lagi bos motor, bos Andin motor jaluk sawere maning lah. Ari awan ngukuri renceng, ari bengi nyawer biduan, bos wifi, bos wifi. Nyukupi kebutuhan aku, dagang aku selaku rong laku, batik aku antek ngonginum yo bos wifi, bos wifi. Ujang jos. Ning warung wis akeh utange ya. Andin motor. Keri. Udah nyawer dere. Sing di bos apa? Juragan sawit. Pulune ireng juragan sawit aja mabok. Bareng-bareng. Juragan sawit ayo juragan sawit eman-eman banget orang nyawer. Dilawani juragan sawit. Nyanyi ning hajatan. Nggo nyukupi juragan sawit kebutuhan dapur, dagang kangkung selangkung rong langkung juragan sawit, batik kangkung antek nginum juragan sawit eman-eman banget orang nyawer mumpung anak omong obar ge ya coplo ya cop dul ganti sih ya, beda lagu soalnya ya juragan sawit ya. Tarling maning apa orang kira-kira kayak juragan sawit ya. Tarling maning apa orang? Iya, orang ganti ya. Asal usaha aja mabok baik. Wis akeh utange yo. Andin motor asal soko yanto bos Anto.
kabeh ayang bangko wulune ireng aja mabuk digedhekaken dilawani asik bos atau anak gerakane rabi dagang kangkung go nyukupi kebutuhan dagang kangkung selangkung rong langkung batik kangkung antek wonyinu ya rasa getun duwe lagi sampeyan uripe nganggur bos sawit ora duwe kerjaan hari awal ngukuri rancang hari bengi nyawer biduan. Terima kasih juragan ge gari juragan sawit ke apa lagune ge bos sawit.